Pozdrav svima ljudi, dobrodošli na ovaj klip. Danas ćemo da pričamo o jednoj tužnoj temi, a to je tema da mi je UFC obrisao stari YouTube kanal sa skoro 1000 subscribera. Nije baš 1000, oko 900, falilo je 100 subscribera da može se upali ono sranje, kako se zove, da može se zarađuje od YouTube-a. Šta se desilo? Ja sam snimao analize 5 godine, tačno nije baš 5, pre 5 godine je nastao kanal, izbacivao sam neke UFC igrice, neke gluposti. Onda sam 2020. ja mislim počeo da snimam analize, sve je išlo bomba, realno bio je kanal s najviše subscribera što se tiče analitičara, MMA analitičara na Balkanu. Da ne računamo On Wait, jer je tu Hambi koji je već bio ime pre nego što je počeo da radi analize. Pričamo samo o nama koji, da kažemo, nemamo ništa sa sportom, a radimo analize. Realno činjenica sam imao najveće preglede i najviše subscribera. S nekih 500-600 subscribera sam skapirao da oni shortsi donose puno pregleda i puno novih pratioca i onda sam počeo da objavljam te shortse. I sve je išlo bomba, u 28 dana sam dobio skoro 200-300 subscribera. I onda je došao taj koban dan kad je bio UFC prošli vikend. Ja sam objavio sam shortse neke, kako je Makun nokautirao Petroško, kako je onaj Uzbekistanac, dakle, već nokautirao Damasa. Šta sam još izbacio? Izbacio sam neke videe još iz Pride-a, Vanderlei Silvu. I okej, ti videi su imali dosta pregleda, nikom ništa nisam znao da to može da bude toliki problem. I juče ujutro sam samo probudio i vidio sam da ga nema YouTube kanal, stigao mi je mail da su svi ti videi dobili strajkove od UFC-a i da je kanal ugašen zbog, 5 strajka, da smete da imate maksimum 3. Ja sam se, imao one kao žalbe da se šalju to, ja sam to slao, ali volio se kurac, realno da meni vrati kanal. Pogotovo što nije da sam ja imao samo 3 strajka, pa oni kao da ponište 1 da se meni vrati kanal. Trebao je da ponište 3 da bi se meni vratio kanal, što je, šanse su bukvalno nikakve. Nema šta, definitivno 5 godine truda i izbacivanja klipova redovno je palo u vodu. Realno, svi koji snimaju analize i to znaju koliko je teško doći do 1000 subscribera samo analizama. Realno, mislim, to može za youtubere kao što je Baka Prasvi, to nije neki broj, jer oni dobiju toliko na dan, ali ja ne snimam reakcije na Janka i ne snimam drame i gluposti, ja snimam analize, što ne dobija puno pregleda i subscribera, ali došao sam do jednog ozbiljnog broja, to je palo u vodu preko noći, bukvalno. Jebi ga, moja je greška, mada i nije, pošto iskreno mislio sam da ne mogu za shortse da udaraju strajk, jer ja nisam objavio ceo meč, ja sam objavio oko 10 sekundi samo te nokaute. Nisam znao da to može biti toliki problem, ali eto. Makar da sam objavio jedan video pa da sam vidio da ne može pa da ne objavljujem više, ja sam sva 4-5 objavio u istom trenutku, bukvalno. I kanal je samo nestao. Nema šta, nastavljamo dalje. Otvoren je novi kanal, tu vam je na slici kako se zove se Niksa TV MMA analize. I krećemo na TikToku da objavljamo analize, bukvalno idemo sad još jače, da što pre vratimo te subscribere i da nastavimo gde smo stali. Mislim, na kraju krajeva ništa se ne menja, ja ništa nisam imao od toga ni pre, nemam ni sad. Snimam to jer volim, ali opet, kad propadne nešto što radite 5 godine, definitivno nije lep osjećaj. Ali nema što, ja nastavljam da snimam analize koji uvek, samo što sad krećemo da se širimo i na TikTok i na YouTube. Izlazit će analize kao i uvek svakog srede ili svakog četvrtka. Sad već izašla 3 videa, analiza meča Ante Delije, analiza KSV-a 93, gde se bori Croata Barrio. Izaći UFC analiza. Tako da, nema šta, krećemo još jače, TikTok, Instagram, zapratite sve te
kanale, mislim i na YouTube i na TikToku. Nadam se da ćemo brzo da vratimo te subscribere i preglede koje smo imali. Sad sigurno će da bude lako, ako ga boli uvo, nastavljamo gde smo stali. Nadam se da ćete svi vi da se vratite koji ste tu bili. Na kraju krajeva to je to. UFC, javite se, sjevali ste, jako zanimljivo. Bukvalno 5 godine ne postoji jedan UFC, jedan KSV ili bilo šta da nije izašla analiza eventa. Svi ti videi su sad propali, ali jebi ga. To je to, lajkujte ovaj video, subscribeujte se i vidimo se uskoro s novim videima. I see you soon, boy.